Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di guys, aya lauk parai deh, sambal pedas, terus aya telur dadar juga guys, lalabana aya bonteng, kejo juga kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan santap berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Telur dadar. Kerupuk nanti guys. Mantap guys. Mantap. Benar pedas aja guys. Mantap.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.